मरुब पाव खरा अपडेट तौजरी स्टेट लेवल कबुई गानगाई 2023 पांगथोखरे गानगाई हाइबसी पुरपमा नते मासी कबुई लोन अमने मासिब लान उहननब होनरिबसी तौबिगनु डॉक्टर हीरा कबुई इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सन लेबा काइखु कबुई विलेज द स्टेट लेवल कबुई गानगाई 2023 की थौरम पांगथोखरे स्टेट लेवल कबुई गानगाई सेलिब्रेशन कमिटी न सिंधुना काइखु कबुई विलेज द पांगथोकपा थौरम मदुदा लांगथबाल केंद्र की एमएलए करम सियाम सागुलबन केंद्र की एमएलए आर के इमो केथिगांव केंद्र की एमएलए नुरुल हासन काइराव केंद्र की एमएलए रामेश्वर काइखु पाइलु उक्राकु पामई लुनकुंग लोंगको कबुई फेडरेशन ऑफ हाउमी की प्रेसिडेंट सापम जाजादुमानी यूसीएम की प्रेसिडेंट के जयचंद्र कबुई यूनियन की प्रेसिडेंट डॉक्टर हीरा कबुईसु सरुयाखे कबुई फुरुप की अंगहनब मंगाल हाइना थरम पांगथोकलिबसी यामना मरुइबा मनी मसगी कुमई असि हेना पाक चावना पांगथोकबा तंगाई फदे हाइना आरडी एनपीआर मिनिस्टर युमनाम केमसाना फोंगदोखरे कबुई की नाट के वइबा मई सिंगतुना थौदोक अदु हौदोकी बग लोइटना मिनिस्टर वाई केमसाना थरम अदु हौदोकले हाइना लाउथोके नाट की ओइबा जगोई अमदी इसई केयासु पांगथोकिबा थरम अदुदा इम्फाल की मफम केयादा लेरिबा कबुई सिनिनहौ केयाना सरुयाके चीफ गेस्ट ओइना सरुयाकिबा मिनिस्टर वाई केमसाना ngasi मफम असदा पांगथोकलिबा थरम असि यामना मरुइबा मने मियोइना फोकलबदी ममा अमदी मपा हाइबा मलेरी असिगंबा कबुई फुरुकी ओइबा गानगाई हाइबदी अंगानबा मंगाल हाइना अरिबा मतमदगी सातरकपा थरम असि ngasi फावबा काइदना थंबसी यामना फाइ मथंग चाहिददी मसदगी हेना चाउना पांगथोप ngamnanaba honasi haike थरमदुगी मतंगदा कबुई यूनियन मणिपुर की प्रेसिडेंट डॉक्टर हीरा कबुई ना फोंदोखिबदा गानगाई इज कल्चरल लेगेसी ऑफ कबुई हाइबा थीमदा पांगथोकलिबसी कबुईदी कबुई ओइना लेगनी कबुई इपा इपुसिना लिसा सही लिसांग लिसिंग क्यादगी तना थाना तना सागोन अदुना लाक्लबा कुमई अमनी महिला सिंगतुना मैसेंग पुथोक्तुना गानगाई की थरम मसी हावी गानगाई हाइबसी फुरबा मनते मसी कबुई लोन अमने मसिब लान होननब होनरिबसी तौबिगनु मणिपुर लेगाना कबुई की ओइना नाट कल्चर अमदी लोन सिंग हक्तुना थंबियु हाइबा वाफम थमके नकलमरोमदा उमंग कोथोक्तुना पपी पांबिबु हंगाम थाबगुम थारिबसिंग मथक्ता पीगदब चरा खेना कंखनबा तंगाई फद्रे सुसिंद्रो इसिंग की टेंग दी साफ लोइरे अदु बोंबोंग कोथोक्तुना पॉफी थाबना टेंग दे इसिंग याउद्रे पॉफी थाबसी हंगाम थाबगुम मियोय मसिंग याम खलगले मियोय सिंग असिदा पीरिबा चरा खेना कंखनबा तंगाई फद्रे अन कंज्यूमर्स अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर लाइसांगथम सुसिंद्रो फांगदोखरे वाफम असिंग असि खुराई साजो लेखाय दलिबा मिनिस्टर की युमदा सुसिंद्रो फाउंडेशन सिंधुना खुराई केंद्र दगी ममंग सहिदा एमबीबीएस सिलेक्शन फंगलखरबा महिरोइसिंग तारामनो ओकपा अमदि सेलगे मतेंग पीबगी थरमदा फोंदोखिबने पांगथोकिबा थरम मदुगी मतंगदा वांगांगलदुना मिनिस्टर ना हाई लेगाना संगसिलिबा वार ऑन ड्रग्स असि तुंगी मिरोल की दमक्तनी थेंखांग असि खोंथांग असिदा मियामना थवाई हक्सांग जावदा सगतबियो पॉफी थारंबा खुलगी निंगथौ फागलिबसी असुंबा खोंथांगनी आइगी इंखोलदा पॉफी थारगा खंगदि हाइबा यागद्रा मिसा सिरसु इसा सिद्रगा लोइरे खनबा मिगी मसिंग नोमनोमगी हेंगलकपगुम तौरी मखोइना मसागी द खनबा अखुबा मियंग येंगदोना खुनाई असिबा मंगली ड्रग मरी लेना अमदी पॉफी थाबा सिंगी मथक्ता पीरिबा चराकसी हेना कंखदनबा तंगाई फद्रे पॉफी थाबगुम हंगाम थाबगुम खनबदी असुंबो ओइरोय ड्रगना पॉफी थाबबो हंगाम थाबगुम खनबदी असुंबो ओइरोय ड्रगना कुनाई असिदा पीरिबा साइथेंग असि एखोइन हेना खंगदबा ngaktani ngasidagi sahi 10 dagi 15 की मतुंगदा ड्रगना कुनाई असिदा पीगदबा साइथेंग ngakthoknadaba legaना lokhatpa खोंथांगनि सांसिलिबा वार ऑन ड्रग्स मियामबो अफबा इसिंग पिथकमनबगी पांदमदा नेशनल डेवलपमेंट बैंक संथक मकादा पाइखतबा जल जीवन मिशन की मफम क्यादा इसिंग की टेंग साबा लोइरे अदुबो उमंग पाक सन्ना कोकथोकलबना टेंग सिंग असिदा इसिंग दी अमता याउद्रे मियामदा इसिंग पीबा ngamdraba matamda kanana teksak pogadoribano haina wang hangba yare हेन बम फुटलगा के यामना योय क्यादा इसिंग पीबा ngamgadoribano ngahaki wakal thadolga tungi खल्लगा इकोय खुदिमक थबक तव मतम होइरे पालिबा लेंगा गसि मियाम की दमक्तनी मियाम की निबो हारबा मियामना ब नुंगाइनि हाइबा थबकसिंग लेपलाइतना तौदुना लागले हाइकी अमरोमदा ngasi taramna okiba mairoi taragani pandambateng oina luwa lising tara khusinaki makhatana makhoina MBBS ta tamba doitriba phawbaki manungda luwa lising jangkhai sunadaba senbanggi bateng pangani haike January manungda Prime Minister Nagaland lakadori Amit Shah na tonganba pamliba kangbuga unagadauri
Nagasing ko ipot tongan ba isu singkamari lain na saliva January thagi may chalakpada Prime Minister Narendra Modi Nagaland laklava yana leibag loinana. Prime Minister gi Nagaland khongchat mak widana tha asigi tarukta Union Home Minister Amit Shah gi manifo amasung Nagaland khongchat ta Nagaland tongan ba state ama demand tawriba kangbo unan aba thorang tawri. Leibag pupun namita Kohima manak leiba Zadhimada sanabaga mari leinaba thorom amada wangang bada Minister Naifir Yunhai Naga political issue amasung Nagaland manungda tonganba state ama demand tawbaga mari leitana Prime Minister Narendra Modi amasung Union Home Minister Amit Shah lakani. Union Home Minister Amit Shah tha asigi tarukta laktuna tonganba state demand tawriba Eastern Nagaland People's Organization ENPO gi lusing basinga makoi gi demand ga mari leitana wari sanagani hana minister na phongdoki. January thagi may chalakpada Prime Minister Narendra Modi Nagaland laklabi yai haibo wafam thamla duna BJP gi makok thongba lusing basing ENPO gi lusing basing ka tonganba state ama semna ba demand tawba gi matangda wari sanaba lakadaba asigi mak oiden state cabinet ki akanaba mifam pangthogani haibo wafam minister na thamki. Naga political gi issue gi matangda leiriba wafam sing gi matangda taseng ba amadi Union Home Minister gi khongset asigi matungda laklagani haibagi thajaba minister nam akhatana phongdoki. Nagaland jangna awang nong foglam damgi state khara da matam khara gi manungda state assembly singi mikal pangthokna da batharang tawba manungda Prime Minister amasung Union Home Minister na Nagaland lakada ba asida tongan ba maungde yengnare. Handak New Delhi da ENPO gi miuching tongan ba state amagi demand tawba gi matangda unabada Union Home Minister na Nagaland lakani habagi thajaba pirakibane. Nagaland gi member ga tainava laiba amadi Eastern Nagaland haina khaknaba Nagaland gi tongan ba district singi haforiba tohen sang the Union Home Minister tha asigi tarukda chatuna ENPO gi losing basing ko unaraba yare. Mamangi thada hana intelligence bureau ki makok thongba thabak puramba amadi hauji naga political issue gi wari sanabada India government gi mot chiliba eke misran losing ba team ama Nagaland da laktuna ENPO gi losing basing dana tana miam gi oiba tongan balup singi losing basing ko una kibane. Union Home Minister gi January taruki manifo amasung Nagaland khongset ki mak oinana eke misrana January mangada Guwahati da ENPO gi losing basing ka wari sanagani. Nagaland Union Home Minister lakadaba asida ENPO gi losing basing unabada natana state ki BJP gi losing basing amasung legislature singa su unagani. Nakalamromda Home Minister Amit Shah taramna oksi biren tongan ba project sing amasung scheme sing sangana na ba madi urip yung tamna na ba tha asigi tarukta state asida lakadaruwa Union Home Minister Amit Shah taramna oksi ana minister en birena Manipur gi miyam ta appeal tawkhre. Union Home Minister na India gi national flag singkat kadoriba INA headquarters ki heritage site ki semgo sagali basing ngasi minister en birena yingsin bada miyam ta appeal tawkhibane. Minister na hai Union Home Minister gi khongset manung da Sochanpo Medical College Kangla Nokpok Thong Ibudok Marching Complex da leriba fit sama kun gani thoi kwangba follow stage na jingba sangara bayai laiba ke maso state asiki mingset pura kiwa sana roi singbo sakang boina sariba Olympian Park so Union Home Minister na state asiki sana roi singda khusina gani. Minister na yangsin kiba aduda Work Minister Govindas Konthokjam haltam basung IFR Minister Dr. Sapam Ranjan PICE ambasung CEF and PD Minister Laisangtem Susindro Mitai Education Minister Thongham Basanta Kumar Barangi MLA Thongham Santi Thangagi MLA Tonggom Robindro Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar DGP P Donghel Additional Chief Secretary Bomrot Mang amasung Government gi atopa makok thongba officer sing sarugaki PMGSY Koilas kairiba sing mari lainaba minister na mathau taba thabak laukhat piyo. Kaching district ki Hyanglam Laifa nganbadagi hiranmai fawada PMJSY scheme ki makhada koilas thakiba lambi asigi mafung kya da karliba asi mari lainaba sinabiyang chanpi dun nauna samjin pinapa lambi asigi nakya tatariba miyamna lenga ke puning sing silagli hiramasi mari laina lambi asigi nakya tatariba miyamna permission da phongdor pada Kaching district ki Hyanglam Laifa nganba dagi hiranmai fawagi lambi asi kumza lisingani taraga tarit taragani fanda PMJSY scheme ki makhada Manipur gi Ahanba Geo Textile Sindaba Koilas Thaki Bat Lambi ne Lambi ke sanboard lambi asi okram Ivotomba Kova Special Class ki Coordinator amana thabak suki bani amadi thabak asi
Wak order kumja lisingani taraga daret taraga nifanda semlaga lisingani kulumdoigi Metha fawa maintenance tawgani harabasu atopa signboard amadan lambi ase contractor na kumja lisingani kungamari gi July fawa maintenance tawgadabani haire harba maintenance work kit amak lufa lak taraga daret henbage senpam amak haktuna thamli asumda lambi asta fort hot laiva drainage punjilakwa yauna ati akai atoi kya yaurpada semjena senpam kya lairabasu contractor gi maika dagi kolas thapa loiki badagi lambi ase ngasi fawa maintenance tawdabana mapam kya da kaiduna miam sathok sasin da kudong sada bakaya mayok nare masigi matakta works order da lambi asigi mafam ahum da calvers ahum hap kadabani harabasu calvers ani khakta haplaga calvert amna ngasi fawa semdan leire maramasana phibam sokla lambi asi andaki working session asida semjin biba kamari lainana contractor PMJS White Tawalgi EEAE local MLA amari minister na mathok taba thabak lokhat phiu haike sanaleba ki editor Hemanta police na farure Manipur nungtegi fongba pause sanaleba ki editor Hemanta Kumar Ningombombo Cable TV amagi panel discussion da Manipur lenga ki mathakta wafam khara phongdok loi haibagi wauda Irilbung police station da ngasi ayu angan bada masagi mayumdagi farure Thadok thopam dagi fongba pauda ngasi ayu pung tarit makarom tavada Imphal East District ki Khongman Okram Sutekta leiba Hemanta Kumar Ningombom gi jumda Irilbung Police Station gi second Osino Lusingba Gypsy Marita Lakba Yamlaba security person singna Mahaki yung gi akoiba amadi ka khudingmak sangtuna search tawraba matungta editor bo phaki bani Irilbung Police Station da wang phang tawraba matungta ngasi ayuk pung taraga mathoi makhai taba matamda tharo rekhibani haire Thawdogasiga mari lainana FR na singbadi panba leite haire Editor Hemanta Vofariba adu sabzaba maram khangdrabasu panel discussion aduga mari lainaram bayai haire Nagala maromda sanaraibak pausegi editor Hemanta Kumar Ningombombo police na phagalubagi thawang adubo All Manipur Working Journalist Union amzo amadi editors Kill Manipur EGM na haksin lawbaga loinana awang pathakta kandem tawragle amzo amadi EGM na thawdok aduga mari lainana ngasi ayu pung tara taba matamda Manipur Press Club da kumna khanakre Panel discussion amaga mari lainana state asigi jai fanada ba editor amana masage aningba apamba phongtok lubagi damak mission amagum Irilbung Police Station na mayum dagi fab haibasi maki mingsat thian na basin bathawngni hana lawbaga loinana Manipur lenga na thawdokasi lumna lawbiduna chapchaba action lawbaga loinana makhata na sigum thawdoksi amuk hana thoktana basin biyo karigumba makhata na thokalabadi journalist na isagi safeguard oinana ba ain gi mating lawba yauna Makal maka kaya gi khongjang sangsilakani anilub ani asina thadorpa cherol amada phangdorakle makatarakwa atopa pauda Haryana gi accident manga sire ani sogle Haryana gi sirsa districta car amalambi nakal dahwa o pambi amada thomjin badagi angang ama yauna bioi manga sikre amasung atopa ani na sogle ana police nanga si phangdokre police officer amana phangdorakpa matungina tawtogadu ngarang numidang sirsa districti man khera kunmanakta sirsa aranya road da thokibane Managi kar adu lambidagi haidokraka upambi amada thomjinba adu da miyopanga khudakta seki amasong atopa anina soki laikhidaba sing adu ge manungda tha ani khakta ngariba angang ama yauri ana phongdokladuna officer ladun haiki asok pasing adu hostel amada bukat kre aroibeda content sing asiki markuiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punama padaga jari channel asina domda kanarabadi subscribe tawi business subscribe tawi ramaloinana like and share to wasu kawi ka nupna magpo amakhanna thagazari